Тахын дейт шуқечи нохчичуен президент Лятин Масхадов Аслан Вин. Шезер пхөлд шара заздоқчы бет бір Холштейнах Интерфакс агенталер бір ихам регионерч штаб Илбсет Кавказя террор операциян урхалдыч векалу Шабалкин Ильяс. Масхадов Асландық хинса түнгер кірчінақ едаделдац, я истабөлін метигиеті рейстіғыл өсічуен айдылш. Ақуздғай притч шодузитахан балқарой маққабақ. Цайзар испайдестғай диол шеран заздоқчы бет бір Холштейна. Кечен бі шисатхан ел балқарой ноқчтяхи Казахстана ғайрық сойчуена коштышқдақа жер. Депортациях цавелер ца тәмдей қышхой, зяпхой, тамяхда лочи дайнаной, зудри, дюсал, масу локали совет депутатш, партин кюгалхой цан. Нухчичун кюгл хочу Кадыров Рамзан арбойн паш халқышкала точ активш тяхболда кабу американц хан тюхнч статшка. Конгрессан векали палатан архарч олқыш қолиолч комитету еритин атечагина өрсичун оппозиционер хил Немцов Борис Верх жөпалт эдожоч резолюцин проект. Сутях арбойн паш халқышка Кадыров слатту активш салых дезер белгалдяқна. Метигерчі ба оншларер хош ик ко изолятор чуала точ нохчи чурчвахар хочон Эдигов Сулейман Еттерх шайкхайти чултях комментариетина Иркутскоштан Таламан комитету. Ашхалх теттин хетташ кочда компетентияц өсичуен Таламан комитет элду урхалер дайтин жоп. Цец волил дать Таламан комитет жөпх. Тха регионях набатешках аспыш шогала лелор толш айдал дац элла цигарч ба оншларер хош. Ишт бу Машу радион боцхамш. Хош қыбеш боуставоюшу тхасайтях социал машнышках.